Ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикони канали Автолайф. Пеш аз ҳама рӯзи ҳар яки шуморо ба хайру шодӣ мегӯем бародарони азиз. Дар навори имрӯза беҳтарин мошиноро омода кардаем ва барои шуморо пешкаш мегардонем. хоҳиш мекунем ки лайкҳои худатон дар видео дариқ надорен ва фикрҳоятонро оиди нарх наво ҳатман дар комментария бинависонед. ба шумо тамошои хубро хоҳон ҳастем. саломат ва зинда бошед. Mercedes E-Class кузуфҳои 212 соли 2012 ано ҷамъ аҷо шахсшо ба навор мегирем, тамошо мекунем. ҳуҷҷат таъмировкаш 9 моҳи дига. хуб барои электропакет салон сия Европа вале кам дора. Агар пеш мегирем, агар пешам тамошо кунем, дар рои пеш отпечатки ана баглеф сидени, лиф сидени ко мултирул автопилот 130 000 пробег дора. Ова консоль кор мекунад, коробкаш автомат E+ Ваби моторш дуи турбодор, ана бензини холия. Нархшак нарха чанд сум кияка? 190 000 номро шамимону. Ҳам номро телефон абуга камоне. Номро телефон абуга. 93 879 05 05 190 000 бо муомила дора. занг мезанед айноми канали Автолайф бо барои шуморо бештар маълумот медиҳам. Hyundai Elantra 2014 сол Корея. Ана ҳуҷҷат таъмировкаш чанд хай керавад? 11 моҳи дига ҳуҷҷат таъмировка дора. 1.6 ана бензини холӣ. салон соз як мегирем, салон шай тамошо мекунем. дарош бахтанач отпечаткош кор мекунад, не? ҳуду дар пеш отпечатки кор мекунад. Электропакет салон сия ана мултирул абагреф сидени, лиф сидени, бор компютер, климат контрол, автоматай ана старт-стопай ҳам. хуб консолешам кор мекунад, вале кам дора. чанд сумака байда нархаш? И Аванте дайку? Бома Элантраш гуфтам. Hyundai Avante. Ана чанд та нархш бар? Бо муомила дору ҳане. Вале вариантҳои алиши ҳастаю ки? Алиши фақат хона хати. Ана хуб номро телефонтан мегӯя камоне? 97 81 24 22. боли ҳамон нархи хубш каги нестан дар бозор? надодиш? ана номро як кара мемонам, занг бизане касои да маъқул мешавад. Я 105 мешавад? Mercedes сечка сеча хеле ахтор дидесем, солош 98 ана 4 та балон нав. ҷамъ аҷо шахсшо ба навор мегирем, тамошо мекунем. ана ҳуҷҷат ҳам дора. کسایی در معقول میشن نمره صاحبش هست در آخر ویدیو میشود
سچکا بسیار خوش میکنم بچه. از همین خاطر ما هم خوش میکنیم که برای شما را بناور بگیریم. اوجاتوش چند قیره که؟ 5 موجه دارم. 5 موجه اوجاتوش. برای پیش الکتره قفل روچنوی خوب شغلوش ناو. دیگه پیش میگیریم شکران. خوبی شیدینی کاروکش مکانیکای کانشانرش کار میکنه خانه. خوب یک 8 گاز بنزین و بنزین خالی. گاز بنزین هم موتور شاول کار میره. موتور خیلی دست خود لیشتی نداره که. مسئله همین کوزوف موتور خداوی خیلی. خدای میکنه. خیلی تامین. گاز بنزین. سچکای نه ای کاگی. سچکا خوبه یا کی کارولا. یک سچکا زوری بده. توش نه. برای نه بچه‌ها میگن ای کی کارولا بود دیگه سچکا زوری بده. سوزایا مسئله خیلی میاختیش. یا میاد خداویش میگه چند خم میگن مرد بود. خداویش کنی سوزای که 6 مو میگن. 6 مو؟ انا اخیر خیلی خیلی باز رزالی اگم چیز ندارم. نه واپس زدگی ندارم. چند سم بعد نقشه کن. 55000 بود سالم میشه. واریانت ولیش هست؟ نه. فقط سوم. خب نمره تلفن هم بگیمونی. 919 38 68. خب 919 38 68 88. زنگ بزنین یکا قریه چقچق میکنین برای شما رو پراتر معلومات میکنم معامله خوبه. Toyota Verso 2007 سال ابی موتورش یک گشته ماشین واگن انا راستموش کشیدگی بنزین خالیه بسیاری برادران میپرسن همیو مرامت برای شما تماشا کنین معقولتون شد نمره که در آخر ویدیو میشه هم صحبت بشیم با بیشتر معلومات نگیریم. الکتروپاکه سالن سیاه старш солда ана мултиру коробкаш механика кондиционерш кор мекуна школона اون دو تاگه خفودا دو راجو همین اونا چه خداویش دیگه که برای دوازور هم بسیار سودو هم میروانه یا بسیار میخوانن کوزفو هسته مارک زیوش هسته بلو چند هم دیگه هم کنید تایوتا بروادگه چند سبا کرده نرخش؟ یه 85 تا دو سالو میشه خیلی واریانت های علیشی دوره که فقط سون نه قسم باید واگن فروشیم خب هم نمرو همونو میشه 907 53 76 77 زنگ بزنین بو یکا برای شما را بیشتر معلومات میکنم. اوپل خچیبک 95 سال سوی چرخه خیلی دیدستیم این کم تاریخ بولی کپوت سوختگی بود یا کراسکش میکنیم کنه کم تاریخ خیلی مسئله هم خیلی زدی پوسیدگیش خیلی نداره و بالونش ناو آنا گاز بنزینه یکی ششی پراستوی و اولی اون وقت نکن نبوزویت ها سالون شرگ میگیریم سالون شرگ تماشا کنیم خب 465,000 پرابه کاروکا مکانیک خب چخولوش ناو لیوک دورانیو یک کم تایکور دورا ماشین خیلی کم تمام شد چند سرا کم نرخش؟ همین همون همون چه میشه نمرو کار میکنم خب 985 22 37 87 زنگ بزنین قطعی یک چپ چپ میکنیم بو موبیله دورم از اون هم میشه
Haruslar. Abi durun dayı. سوزر خانه موتورش هم نه بچه این یک کامراس خوده. خیلی واریانت های آلشی هسته که فقط سوندر بود نه سون راستی راستیسی. گیرم میگفت راستی برنه خب زنگ بزنیم به اداره تقریبا برای شما رو بیشتر معلومات میده با مملکت خوبان دوره خیلی دیگه سیختون نه تمام خودش میگه پرابلمش که نوقا پرابلم داره خردار یعنی گوشی زنگ بزن خیلی قایش چخ کنید